Kei te hohi pera o Muromo tonu, te hoa ia I kehu I a ia e whakamātautau ana, ki uru atu ia ki te rōpū rangamaro, I kōrero ara paera tāwhai ki te whānau o Rū Tene Teira Cowan I te rangi nei, hei tā rātou kei te piki haere tōna ora. He koa, he manahau I te rani nei. He pai ana mātou. Kei konei te whānau nei ki te tautoko a tātou pōtiki a Teira. Ahakoa e Māori naro tonu ana a Rū Tene Teira Cowan, rua te kauma ono tau te pakeke ki te hohi pera o Muromo, ko tā te whānau kei te hoki ora mai a ia. Teira opens his eyes, he's talking to us, he knows exactly who we are, and then they put him back in an induced coma, because we don't actually want him to respond to our presence. The best thing for him at the moment is just to sleep and rest. I te rāpakua pahure I whara tēnei uri o Ngāti Kahununu, me Ngāti Kauwhata I aia e whakanunu ana o Ngāti Tūmatauena ki Hunua, e whakapai tiana nā te wera tonu I pērā ai. He's still extremely critical, he's not out of the woods yet. Ko ia te pōtiki o te whānau Cowan no here tauna, hei tā rātou he manawa nui ia kia uru ki te SAS. He tino kaha, he tino tua, taku pōtiki. Enari ia rātou I konei e manaaki ana I te pōtiki o te whānau, kei tawhiti, kei te kaina ke te pāpā e whana ana ki tāna tama. All I want them to do is get well, fitten up, come home, have a rest and get back into it. Koinei tētahi paki pūmeka no mua e whakaatu ana I nā taumahatana o nā mahi whakanunu. Yeah, this is our opportunity to weed out the dreamers from those who are going to carry on. Like when athletes hit the wall, this is our wall. Enari kāre te whānau e whakapono ana no Ngāti Tūmatauena te he. Thousands of people have gone through that course and unfortunately something else made him sick. Hei tā te whānau ka noho rātou ki tōna taha kia hoki ora mai anō a ia. Rāpare tā whai te karere.